Wabarakatuh. Welcome back to my channel Sampurasun Channel. Video kali iya akan menemani non reka kebon misteri Abah Girang. misteri Abah Girang vlog kaleweng lah euy. Oke, ikuti saja keseruannya, tonton video ini sampai akhir. Oke, Jadi jangan di skip ya. jangan di skip non skip, let's go. Oke guys, perjalanan masih jauh Ya guys. 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 Yuk, Terus. wah, senang. Oke guys, gue lagi ngasul dulu. Kemon, perjalanan masih jauh, jadi lempeng itu. Ikuti saja. Jangan lupa di like, di comment, dan subscribe di bawah ini ya. Subscribe di bawah ini. Tombol merah. Kudung di genepi. Di luhur. Bikin oi. Cari. Enggak apa oi. Nah, kita mau naik tanya kita. Bawa. Guys, kali ini pegat guys, kumaha ya. Aduh, ini saya. Oh iya pak, pasti baik mas. Yang itu. Capek guys, sampai 80 km. Terus. Jangan skip. Capek ini. Siap guys. Lewat lah. Oh, jangkul mau suluh lah.
let's go guys. Sudah sampai. Ini sudah ada abah girangnya, sudah ada. Pulang. Ini tempatnya sangat ekstrim perjalanannya. Menyenangkan sekali guys. Setelah kita langsung istirahat dulu ya. Let's go guys. Mau membuat ada kajian lagi. Sawu gantung, lagi gantung. Jadi beneran itu bersama Abah Girang. Jangan lupa like, komen, subscribe, bos. Oke lah, bentar saja udah nyala ya. Lanjut lagi, let's go. Ya mau itu. Oke, dipatok. Ini video. Bantu. Awina, awin boleh. Nanti bubuan. Guys, aduh. Betul magarawe, cicing lah capek. Tuh kuat kasaraeun, kanu peluk ke hiji mah temiluan euy. Ya itu urusan keluarga. Oke guys, tonton terus, jangan di skip. Aduh, keseruannya. Ada saung euy, aya saung. Di tempatnya di Girang, usaha Abah Girang. Kuncena di dia Abah Girang. Wah, yuk. Guys, ikuti. Kau balik mam, like, itu like, komen, jangan lupa like, komen, subscribe, bah, Allah. Besok ngomong like, komen, subscribe, jangan lupa, jangan lupa. Coba tunggu bang, jangan lupa like dan subscribe. Aduh, nggak ada yang disaung. Jadi foto heula bah. Jangan lupa like, komen. Ya, tintirak kan. Bersama Abah Girang. Ulah nu puasa ya nu kieu teh. Ya sabaraha kilo ya ketep mang biasna bisa harayan gitu. Terus aya itu. Rasa geus setengah ge mau beak ya. 2 kilo eta 2 kilo. Besi bersih eta sok kayaknya teh. Orang jauh kena penyakit corona. Amin. Kuduna itu yang dipayakeun. Nanti orang mah Baik. orang balik ge. Mah. Jam sabaraha? Jam 12 lor. Jam 2 Lor. Karena luar tadi. Eta Jam 12. Luar tadi. Duhur. Duhur. Jam 12. ini alus nih herang. Sok gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan abu dua ya karena sahabat ya adil bagus melalui al-fatihah. Ihdina siratal ladzina wa in tarabbana wa arafis mereka jasa tasabda qadir jami'il al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina siratal ladzina wa qubur li jami' muslimin wa muslimat ila magharib fil bahri wa syafan alaikum karuhun marhaban karuhun ya Allah wasalun pasung wasalun barakatuh wasalun Allahumma al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina siratal ladzina ya Allah rahman ya barudak dan masa dengar ini berkah selamat barokah di tuangna. Amin. Sagirkan abad yang barat sudah panjang bagi kita. Amin. Sekolah sing paling terselamat. Amin.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah wa bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq min syarri wa min syarri nafasati fil 'uqad. La ilaha illallah wa qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas min syarri alladzi yuwaswisu. Ya Allah. Ulaika lafan. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Allahumma salli amin ya Allah. Amin. Wa taqbilana biha min jami' hajat. Amin. Allahumma tawil umurana wa amin. Ila al-khairi qaribna. Allah. Ya Allah. Amin. Rabbana ya Allah atina fid amin ya Al-Fatihah. Iya siratal ladzina. Oke guys, sekarang kita mau makan dulu. Ikuti saja. Oke guys, sudah selesai makan udah. Mamna atos. Betul terus. Coba. Waktuna mulang enak begitu muli. Yang barudak bisa lulus tuh. Cewek lanjut ke perjalanan oke. Ikuti saja keseruannya. Jangan lupa di subscribe oke di bawah ini subscribe. Let's go. Bersama abah saya, abah itu Isu bertemu awi kaciri mah. bu Ya jajan hari ya. mantep bah. Garing. Ayo temen kaciri itu yang baru dah.
sejahtera. Tuh bersama itu. Nanti sesepuh. Sampai guys. Tuh warag liwat nang ngena. Guys, kita bedog guys. Tong hilap kita bedog. Ibu naon kita mah. Ih, sama bawa ini udun. Balik guys. King. Ya guys, Ada baru dah. sekian dari video kami. Semoga bermanfaat ya, Pak. Bermanfaat. Bermanfaat. Mau apa? Jadi, Bos. Iya, bermanfaat. Semoga berkah. Karekam kita. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang kali ya mencoba ngejelajah lah gitu dari ngaliwat. Nah, menurut berkat selamat ya Allah sebenarnya. Amin. Kalau balintar sekolah nak. Amin. Oh sakit lah. Begitu. Buka piatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like,